Kwa majina ni mtumishi Amuri Napoleon. Ninaeleweka na sehemu ya watu na wengine hawanifahamu. Nilikuja kuitika wito wa mtumishi mwenzetu ambaye alitaka kama tujadiliane kidogo kuhusu neno la Mungu. Shida yako lazima atumie kinywa chake ambaye ni nabii hadi yote aliyewe. Leo Lubumbashi tena komplikate watu. Unakuta mtu sababu anajua verse mbili, yeye ule anakuwa apotre, yeye ule anakuwa profete, yeye ule anakuwa bishop, yeye ule anakuwa archbishop. Utakuta kanisa yake ni ile mwa kanisa evolue na yetu ndio inapanda grade. Sio naulizia hivi. Jua nini kubenzetu Waislamu siasikiaka asema umwe anakia kusema kwa dunia yake mie Muhammad alinitokea akasema nimtumikie. Lakini tunakutaka paka kwa Kristo njoo mie Yesu alinitokea akasema nimtumikie. Yesu alinitokea akasema nimtumikie. Nijua nini ile difference na kwaka ile dini huyu kwa salila fami. Nilipata bahati ya kukutana na mtumishi puis niko na makestions zenye na kwaka interesse nazo za kufikishia watumishi ya Mungu. Lakini kwa siku ya leo nikapata bahati ya kukutana naye. Ndio maana ningependa mbele yenu ajitambulishe anaitwa nani. Ni mtumishi wa Mungu, mimi najua nilikuwa namfuatilia, lakini nikakuwa interesse na nikasema nimuinvite a participer kwa kazi yangu yenye nafaka. Ndio maana niko naye hapa, atajitambulisha kwenu. Baba karibu. Ninawasalimu katika pendo la Kristo Yesu. Kwa majina ni mtumishi Amuri Napoleon. Ninaeleweka na sehemu ya watu na wengine hawanifahamu. Nilikuja kuitika wito wa mtumishi mwenzetu ambaye alitaka kama tujadiliane kidogo kuhusu neno la Mungu. Okay, tunashukuru sana. Bila ukawia Papa Napoleon, niko na maulizo yangu omwe inaweza kuwa 10 questions. Ndio. Sana gisi muda tatupermettre peut-être unaweza kuirepondre yote wala hatuwezi kuimalizia, peut-être hata kesho tutaishia ingine. Mimi question yangu ya kwanza nauliza mbele kuhusu mambo ya Mungu. Question yangu ya kwanza mimi nauliza, pourquoi Mungu anapanaka message yake kwa mtu mwingine aifikishie mwingine? Na yeye ni Mungu, jua nini asiende tu na ile message kwa ule mtu mwenye ile message na muinteresse? Inabidi paka yeye tena Mungu aipitishe ile message yake kwa mtu mwingine. Ni juu ya nini ile kitu inakuwaka vipi? Asante sana. Kulingana na ile swali, niseme kwamba Mungu alifanya gouvernement yake nzuri sana mbinguni na akapatia kila mtu kazi. Ukisoma Biblia utaelewa kwamba kitabu cha Waefeso aligawanya vipawa mbalimbali. Akapana huyu awe mwinjilisti, huyu awe mchungaji, na akaweka manabii. Alafu vile vipawa vyenye aligawanya aliweka portion moja ya manabii wawe kinywa cha Mungu. Sababu najua Mungu hawezi kujitokeza hivi Mungu wake, inaweza kuwa shida sana. Ukamuuliza Musa atakwambia wakati wenyewe iko kwa mlima Sinai, asema niko na besoin nikuone. Mungu anamwambia kama hakuna mwenye aliniona mimi na akaishi. Na sasa yenyewe Mungu anamwambia kama kumsa wewe ndio unichunge, niko napita. Benye Musa alikutana naye ilikuwa shida. Jusqu'à ce que batu be walienda naye kumulima bakakimbia. Ni mingurumu ndio ilikuwa majiwe kunenda inapasuka ndio kuya kwa Mungu. Seke Mungu kusudi akuambie shida yako lazima atumie kinywa chake ambaye ni nabii aliyewekwa kwa wakati. Bon, mwilele question kunazalika nyingine question tena tuseme. Jua nini kubengine inakalaka yeye peke anasema na ule mtu, lakini kubengine ikwe anatuma mwingine. Ndio. Nijua nini? Mungu anaweza akasema na wewe ikiwa ndani yako mna ile zawadi. Usiwazie kama unaweza kuwa mtumishi ndio unapasha tu kuwa na ile zawadi yote, hapana. Ni leo Lubumbashi ndio na complicate watu. Unakuta mtu sababu anajua verse mbili, yeye ule anakuwa apotre, yeye ule anakuwa profete, yeye ule anakuwa bishop, yeye ule anakuwa archbishop. Utakuta kanisa yake ni ile mwa kanisa evolue yetu ndio inapanda grade. Ile ni shida sana.
Mungu anaweza akasema na wewe ikiwa ndani yako muna ile zawadi atakupitia, na kama ndani yako hamna ile zawadi, hata kama uko eveke archbishop atakutumia mjumbe. Bon, ok, ça va, mimi na comprendre. Kuko deuxième question ingine yangu yenyewe nauliza hapa. Ndio. Jua nini ni difference yenye iko kati ya sie ba Kristo na banduku yetu ba Islam? Okay. Sio kama unapasha kuwa na réponse par rapport na ile question. Naulizia hivi. Jua nini kubenzetu ba Islam si asikiaka asema umwe anakia kusema ku dunia yake mie Muhammad alinitokea akasema nimtumikie, lakini tunakutaka paka kwa Kristo njoo mie Yesu alinitokea akasema nimtumikie, Yesu alinitokea akasema nimtumikie. Nijua nini ile difference na kwaka kuile dini mbili? Huyu wabo mtume banajua kie ni Muhammad, wetu mtume sisi tunajua na sie kama ni Kristo. Mena jua nini atuyasikiaka Muhammad alimtokea Muislamu? Asante sana mtumishi wa Mungu. Niseme hivi, Yesu na Muhammad haiko batu ba kulinganisha. Muhammad ni mwanadamu ambaye benye banasoma Qur'ani mzuri banajua kama ye mwenyewe anajitetea kama msinifate mie, mufate Isa bin Maryam ambaye ni njia yenye kunyooka. Ina maana Yesu ni Mungu, na ukisema neno Mungu unaona roho. Alo, mtu hawezi akakutokea tena, akakutokea seke anakuwa esprit. Seke Muhammad akatokea mtu leo ni esprit sendemo. Yesu akakutokea unasema kama anakutana na Mungu. Ina maana Yesu ni roho na Muhammad ni mtu. Donc mimi nazipenda niulize tena mwelele ma responses zangu, Mungu anaendelea kuzalika ingine ma question. Karibu sana. Question yangu inaulizia hivi. Ndio. Yesu tunasema ni Mungu wala Yesu ni mwana wa Mungu? Asante sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo Yesu anasema hivi. Mimi na Baba ni mmoja. Ina maana mimi ninakaa ndani ya Baba na Baba anakaa ndani yangu. Alafu mimi nataka kukuuliza, unaweza kuniachanishie wewe unakaa ndani yangu na mimi ndani yako, tunaachana nini? Ile kitu hainiingie. Ina maana nikiwa ndani yako mimi ni wewe, nao ukiwa ndani yangu wewe ni mimi. Sasa nipatie tu kitu yenye taniweka kote moya. Yesu ni Mungu wala Yesu ni mwana wa Mungu? Yesu ni Mungu. Sasa jua nini tukisoma tena maandiko inatuambia kama vile unasema Yesu ni Mungu, lakini tupende tuulize hivi. Ndio. Pale saa yeye Mungu alikuwa ndani ya tumbo la Mariamu. Asante. Sasa ilikuwaje Mungu akaishi ndani ya tumbo la mwanadamu? Sasa kule yulu kulibakia nani? Asante sana. Ilikuwa je? Ulizo yako nzuri sana. Wala. Unajua problemu ya incarnation ndio yenye watu banapitiwa abafikirie. Mungu alijiincarne, na usisahau kama ulianza kuniambia kama Mungu ana uwezo wote. Kwa ulizo yako ya kwanza, Mungu ana uwezo wa kusema na kila mtu. Seke hana tu uwezo wa kusema, meiko na uwezo tena wa kutenda. Alafu niseme nini? Niseme kwamba mbingu haikubakia wazi. Ila nikwambie kama Mungu alijizihirisha ndani ya ile banaitaka Sainte Trinite. Ina maana kuna wakati anaitwa Mungu Baba, kuna wakati anaitwa Mungu Mwana. Pale kwenye unaniulizia njoo kwenye iko Mungu Mwana. Na sasa yenyewe Yesu atamaliza misho anarudia hata kwa tena Mungu Mwana, anataka kuya Mungu Roho. Lakini sasa pale Yesu alikuwa kumsalaba. Ile mateso yenye alikuwa anapata pale. Tulisikiaka na lalamika, wanasema kialilalamika. Eloi na masabaki tani. Baba kwa nini umenia? Sasa ule baba mwenyewe yeye alilalamika, alikuwa baba gani? Ule baba mwenyewe alilalamika. Ile kri ya Yesu, ile kri ya Yesu ilikuwa na maana ya kusema wewe mwenyewe uliruhusu mateso, wewe mwenye uliruhusu batu baditendeye hivi, wewe mwenye uliumba. Basi neno baba inatumiwa ndani ya Biblia ni kwa ajili ya uumbaji. Kila wakati unaposoma Biblia na unasikia Mungu Baba, ina maana tunampatia attribution ya createur.
Na kama Yesu alilalamika, Baba kwa nini unaniacha? C'est-à-dire alionesha namna gani yote ambayo anayepitia inaruhusa kwake. Sababu gani? Nielewe mzuri. No, Sababu gani? Hata watu ambako walijisikia wamtendee mabaya ni kazi ya mikono ya Baba. Unifuate mzuri. Ni kazi ya mikono ya Baba. Kipindi ambacho Yesu alipitia, ukafata mzuri, tusifikie tu kumsalaba, angali anaomba kwenye mlima Getsemani, Baba anampatia picha ya mateso. Anasema nini? Anasema kama ikiwezekana kikombe hiki kinipitie mbali. Alikuwa anaongea na nani sasa? Ile fasi alikuwa anaongea na nani? Baba mwenye kuruhusu kila kitu. Lakini mimi najua kama Yesu ni mwana. Yesu munaweza kumuita mwana, ndio sababu tunasikia kama alizalika kama mtu. Ila mimi nakwambia kama ni Mungu. Shut up, niko connected, bizuri biko nakuya.